August ni thum Times of Mizoram thlir tu te chibai court sen so tuakna sum kan tho kho me khi cheng nuai khat singli sang sari zakwa som ni paruk atling toa poisa petu mingle an pek zat te description le komena August ni thum tlai dar thum thlenga mi ain thei toa mi zani som nga po kan latling lova ala pelo te po kha kan bei sei chewanya serial number za somriat pathumna pu saya sai lo hit tunge ani ti po kan threlova hetianga han soi chwa bi kher po aphut lowang midang tiang bokin aron tho ve maya cheng singa zet mai aron thona atira chuan athon swal palta kin kan tia kan han ngai chang dewa amaro chuchu tiang lam engma kan thrajui talova kan valom tak em tin pima kimi mk point cheng sing khat zet aron thon ve a kan top contributor pahni te chunga hian kan lo mani ti kha thlir tu ten min lo hriat sak veru Biren Singh-an rong athak tan ta emni July ni hian niti ayok meeting le Chief Minister's Conclave a te khan Biren Singh le Mizoram Chief Minister Laltluongma an lo in hu ani oma thingpui in pa thuduna anin kom nge kalpa ilo zindonia anin ti satya kan juk thethuk lova kan riat chunchu August ni khata Mizoram Chief Minister in Union Home Minister Amit Shah amu tuma Biren Singh point Manipur tlo turin min somve khamole ati thukha animaya engti turin nge asom interlocutor atan asom em nge mediator turin ti chu rilruwa alang lo thailo Amit Shah le pudu oma hian Manipur chungchang an soi nge yani ti kan hua Manipur zofa te chakna Mizoram lalber hian Home Ministry le Indigenous Tribal Leaders from ITLF10 in biakna nei thaise ti adu thu Amit Shah aril Mizoram Chief Minister hian Manipur buaina thua ngaidan asoi ve zau thina Mizoram sarkar in rolna tur demand omlova sarkar anga malak harasat thu alo soi toa July ni som ni pakwa khan kuki zo council apiang toa Mizoram Chief Minister hian ITLF chu Home Ministry nen in beturin aladu sakta zela kuki zo council apiang ti asiat puilo wange malam panzel tura arin tok lo wangjok ti te keiniang tapchak analyst teril ruwa alang lo thailawani July ni som ni pathum sang ni som ni pathuma solidarity march Mizoram anai ani kha Biren Singh chuan ngai thailovin Mizoram Chief Minister Puzoram thanga kha state dang boina in rol lo turin acha a Biren Singh hian athu zukin arong athak ta nge Mizoram Chief Minister chu asom le tasi hi he zo na hi Mizoram party worker ho chuan Puzoram le pudoma khai khin nan an mangdu le nge yang Chief Minister pani te buk ton na lam ni lovin Biren Singh in thak danglam na hi ani tarlan kantum zo ka chu August ni khata Manipur Assembly session a khan Biren Singh chuan Manipur boina tobul chu meite te schedule tribe demand chungchanga March ni som ni pasari sang ni som ni pathuma Manipur High Court order kha boina bulber arut ko sani ati Biren Singh thu soi hi adanglam ta hle a in biak nalam hoi atum ta deu ni in angai theibok mai ni thum sang ni som ni pathuma Manipur boy khan Union Home Minister Amit Shah kha angoi ta charchara mi puima Manipur boina asoi chwa masak berna mai ni som ni pasari khan Manipur boy chan asoya Manipur High Court in Manipur State Sarkar chu mai te ST demand thlopna recommendation siam tura order achu awangin Manipur abuai zota ani Amit Shah chuan atia mai ni som ni pakwa Manipur atlo zui ta boka kar liamta July ni som ni pariat pathian ni tlai khan Biren Singh hian Amit Shah Rajnath Singh le Modi te ahu a hemi hnu hian atongkam te tlemin anem ta deu ni in alang amaro chu scheduled tribe demand committee of Manipur STDCM chuan August ni khata Biren Singh thu soi hi an eilo hle a STDCM General Secretary ke Bogendra Hit chuan ti hian Biren Singh rong in thlak dan asoya Chief Minister Biren Singh hian tunma khan Manipur boina to bulte dan lova pem loot illegal immigrants dan lova ramlua encroachment on reserve protected forest le lo hanga sumdon na poppy cultivation te ni in asoya
Meitei ST demand wanga buaina hi omni sela chuan Manipur muntina buaina a omang ati ST DCM chuan Biren Singh hi athu soite enle turinan cha hetianga thua soiwang hian mi puiril ru a hruai koidona thudik lo the darna ani ringot don anti Central BJP hruai tu ten Biren Singh hi in biakna aom theinan neutral boruak siam turin anti ani thaya aril ru tak nilo Amit Shah homework ti hlotlin na ani theibok August ni hi assembly session a khan demands and grants pariat an pasa chungzinga chuan election department am han tur crore som nga pakhat an poma election chungchang soizauna chuan local body election te boina omlo sela chuan nei to turania June ni som Pathum Khan Municipal Council ADC le panchayat election te September thachunga nei turin cabinet in rel to atia ADC election chungchang Tribal Affairs and Hills Department ngai dan po soin ADC constituency then khat siam that delimitation angai thu asoya engpo ni se amha theyang bera local body election te nei ani theinan kalobo zuyange atibok Ccpur le Kangpokpi Rongmei ten hmalakna an nei ve don ta Rongmei Naga Council Manipur net file lungrian chuan National Highway number 37 le Tongjei Maril Road damcha antum thu August ni nimin khan an puang ve tarup maya Manipur buai hu December ni som ni Pathum sang ni som ni Pathum le June ni som panga sang ni som palia te khan Rongmei Naga Council Manipur net file lungrian chuan Manipur Sarkara demand anlo thelut to a kan channel tangpo hian an demand chungchang hi kan soivenwal to nge Rongmei Naga Council Manipur net file lungrian chuan Ccpur district le Kangpokpi district huam chunga Rongmei khwa village te in rel bol na fel fai zo kom theinan nonei district a rinlu aniata he an demand hi tilo tling turin Biren Sarkar chu July ni riat khan vauna hunung ultimatum anlo peto Amaro chu tunang nambuaina kara Biren Singh Sarkar chuan Rongmei Naga Council Manipur demand hi angai saklova chuwangin Rongmei Naga Council Manipur chuan August nili le ninga chung hian band an puanga Manipur Sarkar norkal an tumdonani Rongmei Naga Council Manipur RNCL net file lungrian NTL demand hi Rongmei Naga Students Organization Manipur point athlopa Ansoi danin Ccpur district chunga Rongmei khwa som paruka oma Kangpokpi district a som pani aombok heng an demand khwa te hi nonei district a rinlu ani chuan kuki zo demand akiam duai dona kuki national organization KNO le United People's Front UPF 10 an chua zalendu arinom chia lowani hemi thua hian kuki le naga kara inrem siamna om toem riat ani lova Rongmei Naga ten hun rem chang mel rana kuki zote chanpual chusak antumani hlau chuan meitei sarkar hian thiam takin kuki le naga te ring chunga minha chon tir don tina ani thayang heti lai hian naga ho chuan August ni khat khan kumsang ni som ni pali som ni pariat chung bultan nan Federal Assembly Dimapura annaya India Sarkar chu tumru na do theina le inlungwal taka Naga political solution jingfel thwai turin angen Naga ho hi Arunachal Pradesh Assam Manipur Nagaland le Myanmar rama Naga zong ro rel na ani kumsang khat zakwa som kuwa pasari July ni som ni panga khan Indo Naga ceasefire agreement masaber zia ni in kumsom ni pasari aliam to a Modi Sarkar nu August ni thumsang ni som panga khan framework agreement anziak le a November ni som pasari sang ni som pasari khan inrem na engemo siam la in ma se voin thlengin heng in ka haile inrem na te hian Naga te beisei Nagalim Nagaland for Christ apian tir thei ta chuang lova an thlen china chotak khu ka han khuk pui chiam tur awm big lova Modi hnuaya Indo Naga framework agreement po hi Nagaland state chunga BJP vullen na tur roadmap pakhat ve mai ni in alangta Amaro chu Lok Sabha in thlan result kha kan la theng hil lawanga SS Zamir Indian National Congress chu ne so takin atlinga Modi le Amit Shah ten Indo Naga framework chak taka bo zui turin a vitamin antla chamto arin omani Supreme Court in scheduled tribe te subcategorize
เทรนรังอภัลไตรบัลเตเองเตียงตะกินงี้ห้องโดนจุลัยนิสมนิปริยสังนิสมนิปลีคาน Supreme Court of India จวน Schedule Caste และ Schedule Tribe Reservation จุงจางะทุตลุงนับปอยโมเดวไม่อาศยามาตูน่าจวน Central และ State สรการินอันดูจวน Tribal เช่าโป Reservation กัวตาตมจอก Subcategory เสียมินอเปเทดอนตาอันนี้ Punjab State สรการและ Davinder Singh in Kinna Subcategorization of Schedule Caste and Schedule Tribes for Reservation Purposes tichu Supreme Court Judge Pasari Omna Ben Swan Thutlukna Asyama Reservation Quota Chungchanga Tuna Tangchuan Schedule Caste le Schedule Tribes te Chen Noi Thei Kannito Don Judge Pasari Zinga Paruk CJI DY Chandrachur BR Gavi Vigramnath Pankaj Mithal Manos Misra le SC Sarmaten Subcategorization hi an thlopa Judge Pasari Zinga a thawhlawm chunchu Justice BM Trivedi ani Julai ni som ni period judgment hian kumsang ni palia Andhra Pradesh State le EV Chinaya in Kinna Supreme Court thutlukna apai tha a Schedule Caste le Schedule Tribe te Thrennoi Threndar hi athachia angem athazong le athezonga anghong turlam Supreme Court hian angai tua tel lo po ani thaya tuntum Supreme Court bench hian constitutionally valid dan angina thiang tin apom tamai chuania dan anga thiang zongzong hi athakher lova danin asoi tello thil tha tam tak aumbok Supreme Court Judge te chuan reservation kuata hum halna pek hian atumbel chu minwai hnungte choi kanani a subcategorization thennoi na hian reservation hlokna felfai takin kan chhotrang kai thei donani anti Tribal Quota Reservation hi hangai tua chian chuan subcategory siampo apoimo ve thomai Nagaland State a chuan state sarkar hnuaian hatam jok chu Dimapur le achevela omten anchang deu veka Eastern Nagaland lama omten reservation le quota anchang phatak tak lo Mizoram Manipur Meghalaya Assam po ni se han bi chiangila thingtlang hunkil khora omtele mihau safa khopuya omten reservation angkhat kanin chua ham thatna tam jok chu khopui mi ten anchang ti achiang State pakhat chunga po tribal le abal lo lamani lo tribal theu din hunin thlau tak kan ni India mar chak state chunga tribal re thei tak ten state sarkar hnuaya employment reservation po antlan pha lo laya central sarkar hnuaya reservation changphatura mina tribal noi somnga tenena bom khata khung anni po hi thilfel tak zong ani lova hei airwal khai joka apar kan tlan ve theinan tribal subcategory hi handu lo burchi po ani lo mai theini lelama chuan caste tribe subcategory hian reservation pia lama politics a ngong lian pui anei theidona tribal theu India dan pui hnuaya 7.5% quota in chuin politics buzola in hrui po na asyam theidona tribal minority te tun hmain kanin ngei lo tan chodon ti ila kan thlir hlutuk om love ti hian a mor bok donila pakhatna reservation ama mo zwal te hnen a thlen theinan Supreme Court thutlung na hi thilom tak ani pahni na state sarkar ten hemizul zui hian policy an kalpuyanga Assam state a chuan tribal chini hills 5% le plain 10% te lo thing takin an local pui to a state dangte poin hetiang deu hian har satna lutuk om lovin an kalpui theyang pathumna social le politics a intlak danglamna athlen theyanga hil le plain anga then hlei theilo hil ve economy in thlau tak te tan atoi zongin chura thla theu huang sang kanom dar chuan kan khotlang nuna in hu hniam riauna te awm theyanga politics buzol politics kan ti hian welfare of the people wantlang mason na lam ain election in zorna lam akoka mithen khat vote bank politics khel tumte tan remchang asyam theibokang keima mimal ngai dan tak chuan subcategorization of SC/ST reservation hi han enghel viau tur omin ka hrelowa India rama namre thei mun kil khoram ten chamtha anchang ve theina tur hi thiltiom tak ani amaro chu justice BM Trivedi hlau thon thilte pakhatna dan felfai tak jam hasak ni se central le state sarkarin dan angen kalpui theisela pahnina schedule caste le schedule tribes namte
subcategorization chuan lama hmanga tender tumnala ka invent ti te hi pumpel ani theinan dan khawle chiang kwang tak consistency in legal interpretation mivervek tela koi thailo tur dan aw mangai ani